hiɗe tolo e nder jonde men ɗo jonde ɓurde moƴƴude e nder jondeji ɗi fof jonde ka fi Allah yewtete fi muɗum. haray enen en tawano suumaye ka wirno go'o hande hiɗe yewtude kadi ko honno julirten iidi so tawi woni ɗum ɗo no tindini hunde ko tindini an bani adama on an kadi andutu ko ni lannirta. haray ko ɗum jannguɓe ɓen inni kala ko mari fuɗɗorde no mari lannitorde si wona allahu subhanahu wa ta'ala. hande inchallahu en yewte ka jonde men ɗo yoga e ko ekkitiɗen ka suumaye yonuno en fof laɓɓinɗen anniyeji meɗen en fof fewtuɗen allahu subhanahu wa ta'ala en fof fewtuɗen e alqur'ana o en fof fewtuɗen e dokkal wattuɗen arde ka juulirɗe bakiɗen ko ɗum wiyete e batowal tawowal ngal batowal ɗon kala batiɗo ngal haray batowal ngal ko wiyete ko safinatu najat. sa nani batowal daɗɗoyayɓe ɓe yawmal qiyama ko ngal batowal ngal wuruduɗen e muɗum ka lewru suumaye ɗo. kono enen si suumaye mayi enen en heddoto e ngal batowal ka en jippoto e ngal batowal ƴawoyen e nder batowal goo ko ɗon landitoto ɗen hoore meɗen. sabu tuma suumaye ari wu en hi'ay e janggay qur'an no woodi jippinayɓe no woodi fewtayɓe Allah no woodi nafayɓe no woodi juulayɓe ka juulirɗe no woodi jokkayɓe enɗan ndi mana kamɓe allahu subhanahu wa ta'ala ko wiyeten kon connexion tiiɗuɗo wona hakkude makko e allahu subhanahu wa ta'ala. kono suumaye ma wiya tum hi'ita on tigi fuɗɗitike kadi waɗugol ko suumaye on innuno kon fof yo terto ko allah subhanahu wa ta'ala innuno kon fof yo terto ñande julde on tigi sikka ɗin ɗon fof dagitanike on. haray musidɓe julɓe allah subhanahu wa ta'ala ko batoje ɗiɗi o innino ka nder leydi makko ga. haray noon o jonni en haqqille mo kala yo ndaaru ko honto faala yarude honto faala bakorade ko hizbullah e hizbu cheytan. hizbullah ko batowal, hizbu cheytan kañum kadi ko batowal. hizbullah o inni ulaika humul muflihun, hizbu cheytan o inni ulaika humul khasirun. o yeeti en batowal be batowal ko honto fokkitiri o ɗetti noon haqqille o jonnuma o inni hande kadi ko an andi konto bakoroyno. haren ka lewru suumaye ɗo en ekkitike wowlugol gonga en ekkitike juulugol en ekkitike jokkere ndan moƴƴereji ɗi Allah yamiri en ɗin fof en ekkitike ɗi. kono enen si suumaye mayi en hittoto e ngal batowal ngal wonnoɗen e muɗum aɗo suumaye arde joni noon sifoɗen seeɗa ngal batowal wonanongal e muɗum ado yo suumaye darade si wonamo Allah yurma. haray no woodi woɓɓe himɓe Allah ɓen ɗon kaɓe bakino e ko wiyete batowal wiyetengal ngal safinatu najat ɓe jippaki. woɓɓe nen no woodi hon ɗum ko si suumaye ari ɓe ƴawa e ngal batowal si suumaye lanni ɓe tertongal ɓe ƴawoya batowal tufingal ka ndiyam natata kaɓe riski yoɗagol. ndaare ko batowal hon ngal fewndi hande ka wuruɗen ɗo. se ndaari aduna mo fewndi ɗen on ɗo hande enen en tawa hon ɗum jikkuji ɗi bonino sonnaɓe bonnanoma fayɓe ɓe goɗɗo sustawol jokkereji en ɗan bonnanoma burure nden bonnanoma canɗi ɗin ɓeeɓino piiji ɗin fof bonnanoma ɗiɗo fof ɗi bonniraka fi innugol goɗɗum ko ɗi bonnira ko innugol en yaari yeeso ko ɗi bonnira ko ko innugol kaari fini. pinal ngal addi e bonnu canɗi ɗin bonne leɗɗe ɗen sunna foore on komi faandi waɗa kadi on ɗum bonna en ɗanji tawa kadi goɗɗo heɓay ɓiɗɗo mo susta haalande hay fuy jikkuji ɗin bonino mawɓe kañum kadi ronke teddinede jikkuji ɗin bonino piiji ɗi sariya on noddi ɗin fof bonnanoma. allah subhanahu wa ta'ala winni fenande no harmi ɗum no jokka riba no harmi ɗum no jokka zina no harmi ɗum no jokka ñoore no harmi ɗum no jokka koye nder ɗum ɗon wuura si wonaɓe Allah yurma koye nder ɗum ɗon wuura si wonaɓe Allah yurma
koye ngal batowal jippinoɗen ƴawɗen e ngal batowal wi'etengal ngal ɗo shahru ramadan, shahru nuri wal furqan. joni noon kono faala ɗen yewtude ka yewtere men ɗo ko innugol ma ayyuhal muslim, an o julɗo mo tawata a weldi e allah hilala shahri ramadan, ka lewru sumaye ɗo an e allah ɗo weldi few. sabu immagol juula fewta ara juula ka juulirde ga, ɗum ɗon fof ko mandeji on ɗum ko mandeji wondema on tigi ko hulowal. kono sa mahi ɗen galle ɗon fop tawi si sumaye maayi kadi ko ya lancude fop, hare on tigi gollirali haqqille mum ɗe. nulaɗo noon sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki alkayisu man dana nafsahu wa amila bima bada al maut. sa nani marɗo haqqille ko jooɗiɗo peesi aduna e lahara golladi fi lahara. ceernojo molanaɗo hasanul basri ko ɗume maaki ɓe inni wondema aduna fof si wonno kange, lahara fof wonti kaaƴe, si ɓe suɓindinama ko kaaƴe ɗen ɓe ɗettata fi on ɗum, sabu ko kaaƴe ɗen heddoto, ko kaaƴe ɗen heddoto, kange ɗen kañum ɗuma heddotako. allah ko daali zahra alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnas. haray ko ko wonɗen e hiide ka nder cuuɗi famodiraka, enen e ɓiɓɓe men ɓen en famodira, enen e ɓeyguli men ɗin en famodira, enen e ɓeɓe accuɗen ka men enen en famodira, hakkudeji meɗen enen en famodira, ka hikko ka darira o tawa bonino ɗen duwa landitade ko fi honɗum ko bima kasabat aydi nnas, ko juuɗe men ɗen faggiti ɗin piiji, ko juuɗe men ɗen woni sabu hande a heɓay ɓiɗɗo ma susta wolande, a adda ɓeyguma ma susta haalande, tawta piiji ɗin fof ko andirnoɗen mawɓe meɗen jikkuji moƴƴi jokkereji enɗan fop hande kadi bonnanoma mo landiɗa o inna wondema haray aduna on yaari yeeso, mbimana bani adama on o fini. jonno si bani adama fini ha tawi o bonni hoore makko, o bonni ɓeygure makko nden, o bonni fayɓe makko ɓen, o bonni fof, hande hakke makko tawata hiɗen bonnude galleji men ɗin ko télévision naadeten ka nder suudu meɗen internet ji, tawata ɗin ɗi gollitirte kañum kadi fi ko allah yiɗa. ka weeti ɓe mbiyara ɓay koye no darude dessin animé, enen en ala e landade koye dessin animé hoy ɗo ko message hon ɗum ko jogui, hay goto ala landade ɗum sinaɓe allah yurma. si en daari kañum kadi sonnaɓe ɓen kañum kadi si yonaɓe allah yurma ɓen, haray hiɓe iwde e ɗuma canal yaha e canal, iwa e oɗo chaine yaha e oɗo chaine fi darugol on ɗum épisode ji ko wiyete film uji porto. ko honno ka nder galle moƴƴirta, wallahi moƴƴata few, bi mana bonnanoma joni ha e inde pinal e bonnino ha boni few. joni noon sen daari suumaye ekkintini en hon ɗum hoolare, ekkintini en hon ɗum muñal, ekkintini en hon ɗum yankinagol, ekkintini en juulugol, okkintini en okkugol, okkintini en hawtutugol nokku gotu juula, okkintini en naafugol. ɗiɗo fof ko jikkuji, kono ndaare si suumaye maayi si ɗi jikkuji ɗo ɗi ñiiɓay. woɓɓe no woodi si suumaye maayi goonga ko ɓe wowlayno kon hande kadi wonti fenade, jokkere en ɗan ko ɓe jokkuno kon ɓe jokkata en ɗan hande kadi, ka juulirɗe hari hiɓe woowi arde ɓe arta hande kadi, alqur'ana hari ɓe jangga ñande o ñande joni ɓe tertike few. bi mana haray ko ɗum waɗi ceernojo molanaɗo no inne bishrunil haafi, goɗɗo go arno landimo inni min haray si suumaye hewti haray ɓerdando fewti e janngugol alqur'ana rewa allah. ndare ɗo o ceernojo ɗo al abid bishrunil haafi o inni wondema kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan, kun rabbani wala takun ramadaniyan, wonu neɗɗo rewowo allah, wota wonu neɗɗo rewowo suumaye. woɓɓe noon no ɗetti dina kan, no hurgi dina kan e nder lewru woturu, ko nduɗo lewru tun allah rewete, ko nduɗo lewru tun mi arta ka juulirde, ko nduɗo lewru tun mi jangata qur'an, ko nduɗo lewru tun mi jokkata en ɗan. ɗum ɗon allah daali hare wota en jokku khutuwati cheytan, ɗum ɗon ko laawi on ɗum non cheytane noon tan hejjuto o faalaɗo e jippinde e ko ekkitiɗen ɗo, sabu ko batowal wongal e yoolade bakiɗen e mum fewndo ɗo ni aduna on. sa yurnitike alqur'ana on ko wi'i kon e sunna nulaɗo on ko wi'i kon, a daari no aduna on ɗo na e fi enen fulɓe ɓen tumi woni
e yewtude aduna o fof sa ndaari ni no woni e yarirde noon a tawa koye batowal yolingal waɗɗi ɗe koye batowal yolingal ndiyan no natira cenɗe goo pecce no lancoro cenɗe goo piiji no lancoro cenɗe goo sabu fiyon ɗum sabu jeyɗo aduna on o inni ko ɗum ɗo o yiɗi bani adaman ko inni min hina ɗum yiɗi koye ɗen haare ɗon wonɗe ko ɗum waɗi o halakuyeji ɗi yiyeten sabu sinnama ɗo halakuye woɓɓe sikkay haray ko no himɓe annabi nuhu ɓen halkira noon ma himɓe annabi lutu no halkira noon ko ɗum ɗo inete halakuye la halakuye no mari noneji buyi no fuɗɗori halakuye on ɗum ya heɓu ɓiɗɗo ha on janɗata an a sustamo walande ɗum ko barki noon la ma o ɓeygu ma ka nder suudu tawatara a susta wolde toon hay pus ɗum noon kañum kadi ko ɗum ko nawon minal uquba ɗum noon kañum kadi ko ko lette noon ko ɗum waɗi sahabajo go inni wo tuma sonnajo makko o mettinanimo wo nde tuma kanko e sonnajo makko on ɓe welda o yahay o jooɗo kanko tun o ndaara ko hon ɗum o mankini e tellen makko yowodiri e dewe ɗe bimana tuma kanko e ɓeygu makko ɓe sonki wo haray mo bonni allah goɗɗum ko ɗum waɗi allah subahana taala lettirimo sabu jabagol ɓeygu makko salagol ɓeygu makko komo faala ko haray musidɓe julɓe ko torondirten haray en sifoyto ɗo joni ko piiji honɗi wawinte ñiiɓinde e koko ekkitiɗa ɗo ka suumaye sa ñiiɓani e ɗin piiji ɗon suumaye ma yay tun kadi wa'a wan wawɗa non wa'a wan wawnuɗa non aɗa suumaye daraɗo janguɓe ɓen noon inni wosiɗa faala andude suumaye ma on jaɓama ka jaɓaka hato jina calcul buyi hato jina ɗettugol big e kaye calcula ndaari ɓay suumaye mayi ko waɗaynoɗa e suumaye kon est ce que a waɗi ɗum e ɗuma juldago sa ndaari a tawi juldado ko waɗaynoɗa kon fo suumaye a wattali hay e fus ɓeyni ɗum ɗon honɗum haray ko alama wondema haray korka ma kan ka jaɓaka par ce que si tawi woni ka jaɓano iman on si a mettino ko iman weli ko halawatal iman sa mettino ɗum ɗon kala mettiɗo ko wiyete halawatal iman on tigi jaɓata mettagol hande kadi piiji mettuɗi sabu haray allah subhanahu wa taala himo manti julɓe ɓen julɓe honɓe tawatara si inde makko nde wowlama tum wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun haray ɗo ko nawnaje ɗe mi sifi seeɗa nawnaje wonano ɗen e muɗum suumaye ari ñawdiɗe joni noon hiɗen faala sifade lekki waway ki ñiiɓindema e ngal batowal daɗoya e ngal yawmal qiyama sha'ir joni noon kon ngoyni wa tarju najata wa lan tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala alyabasi kala tan iniɗo lumbo yasirata ma hewtoyayka aljanna ma inne wondema hiidoyayi e allah subhanahu wa taala ronki gollugol golle moƴƴe o hilti kadi mo taƴƴini aljanna woɗa waywa ɗettuɗo batowal addingal ka jaaredi haɓɓitinga dogay ngal dogata few sa ɗettoyi batowal ka mbaayo a pooɗingal ha anaɗingal ka désert a inni ko ɗon ngal dogata fes tarju najata ko ɗum woni hiɗa taƴƴini daɗugol walan tasluk masalikaha kono aɗettali laawol ka daɗugol woni ɗo inna safinata haray ko ɗum woni laana la tajri ala alyabasi wata dogude ka jorde awa ko ko ekkitiɗen ɗo jokkereji en dan ibada taa enen ɗo fof hande ɓernde ma nden haray no softi fi rewgol allah subhanahu wa taala sabu argol duula ga darɗe sappo jemma kadi ara naafa fana ala sara futuro gueƴe tawa fof ka kadi a jullirde ɗum no kon ɗum noon ɗum ɗon ko dewal mawlanagal ɗon kono nulaɗo konnu maki sallllahu alayhi wa sallam khayru l umuri adwamuha wa inqal haray piiji ɗin fof ko allah ɓuuri hiɗude konnu ko piiji ñiiɓa ɗin e muɗum kono lewru suumaye a waɗi dewe ɓuyi suumaye maya tum ronka wadde fus allah yiɗa ɗum allah ko faala hay si tawi woni ko jusu goto jannguɗa ka nder suumaye ga innen ɗuma ñiiɓuɗa yon noon si suumaye kadi maahi koya kontin waɗugol on ɗon jusu eɗen anndi hadisa ka nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam makino hadisu qudsi la yazalu abdi
yataqarrabu ilayya bin nawafil haray serali accali haray jiyaɗo an on no battorola nafiloji ha mi yiɗamo Allah noon so yiɗi makko ɗum hande kadi o wonay gite maɗen nde wonɗa hirde ɗen koyɗe maɗen bi mana hande kadi Allah hollatama ko Allah añi koyɗe maɗe yata ka Allah añi juuɗe ɗen memata ko Allah añi si a weldi Allah haray ko ɗum heddi hay fos sabu sa weldi Allah a hula ko ɗum wiyete jamfa hakkude bani adama si weldi sina ɓe Allah yurmaɓe ko tanke intérêt en kuno dogude ñande intérêt en ko a ko boni o anga sikka hina onon welduno si wona ɓe Allah yurmaɓe kono Allah subhanahu wa ta'ala ko laaɓi jenu inni en wondema yen noddumo ko ghafurur rahim ko o wadud haray himo ko rahman ko rahim ko yurmeteɗo ko hafranowo ko inde ɗuma wondema ko ɗuma giɗo allahu waliyyu alladina amanu yukhrijuhum min azulumati ila nur. Allah subhanahu wa ta'ala reɗɗini en ka nder alqur'ana e noneji buy wonde o yeeto e ledde simo rerɗina en wonde mo rerɗina en so yeeto e ledde wonde o sifo joddi men ndi so rerɗina en wonde mo rerɗina en so sifo joddi makko ndi ɗin ɗo fof o gollitiri ɗin asalibji mi mana o gollitiri ɗin laawi ka nder alqur'ana fi an o neɗɗo ya wattu e yila anda wondema ɗa mari ayɓe ɓen noon ayɓe ko ɓen faala en jippinde ka batowal ngal ekkitiɗen ɗo ko hombo woni on hoore maɓɓe on fof ayɓe ɓen no ɗuuɗi wonki makin no wawi wono gaño ma ɓiɗɗo ma no wawi wono gaño ma ɓeygu ma no wawi wono gaño ma Allah konno daali innama amwalukum wa auladukum fitna haray ɓiɓɓe mon ɓen kañum e ɓeyguli mon ɗin hino wawi wono fitnayore moɗon kono hiɗen mari hoore ɗin fitnaji fof hoore ayɓe ma ɗum fof ko cheytane noon o mo ɗuma hiɗen wota mo wo dépose arme mum on wota mo wo walli hon ɗum finkari mum ndin ka leydi inna min lanni la enen ɗo fof fewno ɗo ni kon ɗum hadisan kon ɗum inen fewno ɗo ni seytanuji buyno haɓɓa ñande julde ko ɗum ɗi waɗete ɗi firtete ko ɗum waɗi ɗi firtete tum ñande julde woɓɓe ko nden ñande ronkata julde fana kalere muɗum alan saraɓe arata puturoɓe jal sabu fiyon no sabu seytanuji ɗi firta tun ɗi yi'i nuru on yon tigi kanji hiɗi andi konto ɗi fokkiti kaka hiite neɗɗo on nde tawde kanko o déposi arme makko on o wallini pinkari ɗo jogino ndi pinkari on ɗum watta ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ko suumaye mo rewayno gayna tun seytanuji ɗi kadi henditimo ka o seytane aya goto no suratul araf on ɗon no ɓangini ko fihu ɗum cheytane no iwdiri ɓaawo men hiɗen gandi Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o inni malaika ɓen usjudu li adam yo malaika fof sujjan annabi adama ɗum non ko ɗum non ko bani adama teddinaɗo walqad karramna bani adam no jeeya e komin teddini bani adama yo malaika tagaɓe fi rew Allah tum ha hande ɓe yeddali Allah la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun tawa ɓen Allah inna on fof haray sujjane annabi adama sabu o andi ko ganda ɗum noon ko bani adama teddinore mum jakka andi bani adama si iwtiri ɓawo cheytan ma iwtiri ɓawo bonɓe haray ko honɗum haray a liɓu valeur ma a bonnu fima seytane on no seytane inni kanko on no kanko mo sujjata Allah lannditimo fi won ɗum Allah kadi innal ɗo ɓay Allah sujjata yaltu Allah uddutu on ɗum discours Allah udditi yewtere ekkiti en enen bani adama on haray daiman peeji ɗin ko si tawi woni en heɓi ko wiyete nambara ko yen jooɗo yewten wona yen sonku wona yen yennidir sabu Allah subhanahu wa ta'ala ɓurɗo jogade doole o yamiri cheytane yo sujju o inni mo sujjata Allah raɗakimo ɗon e ɗon Allah uddutu yewtere hakkude maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala landitimo ko fi honɗum hadi sujja ma mana'aka an tasjud ko fi honɗum hadi sujja seytane no wawno innude ɗo mi tuubi kono goɗɗo tuma Allah bonnata fi makko wo ko ɗuɗɗingol yewtere e hoore ayeje makko ɗen hande kadi noon konko seytane waɗi ɗon wona fi ko seytane koyen janngu on ɗon
on ɗon issa inne ko ine seytane ko ni wayi ha ɗo ni sifa ɓen ino woodi inna allah no daali ɓenna a kono noon haray loi on ko ni kono noon ko ni kono noon ko ni ɗum ɗon ha ɗo ni no woodi ɗum ɗon ko zuriyatu shayatin ɗum ɗon wata sikku ko seytane tun jogii on jikku seytane way allah inni ma manaka an tasjud kono ni khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ndaren ɗo ko wiyete qiyasul fasid hiɗe mari koynete qiyas ko peesugol ha gasa masalaji ɗi a attiɗo waɗude qiyasu bonɗo on ko cheytan o inni fi honɗum min ko e honɗum taguɗalan koye hiite taguɗalan taguɗamo e loope hiite noon sunna e loope ko hombo no yeetimo ɗum ko allah yeetimo wondema haray loope hiite no ɓuri loope hay goto yeetakimo ko kanko tun itti ɗum no kaga haqqille makko jabani hoore makko wona no yirten ɗo ni masala dina kañum kadi si ari woɓɓe honɗum aray tuɓe ɓe jaaboɓe nami ko ni mi sikkiri haaju maɓɓe ala est ce que miɗo andi ka mi anda yomi wowlu ka tami wowlu ala min on nde siko min haqqilanden ko ni jonniri seytane kañum kadi a ko noon haqqille makko ɗe mo gollitiri o daraki ka bendi ɗin dariɗo allah kañum kadi inni awa joni yaltu mi raɗike maga sabu min mawnintiniɗo hoɗata kanga ndare fay seytane kañum kadi heɓi occasion ɗiɗaɓo on fi tubugol sabu ko allah subhanahu wa ta'ala innuno ko yo sujju o inimo sujjata an wawno tubude ɗon ɗiɗaɓo on kañum kadi ari on ɗum allah inni yaltu himo wawno innude allah ara mini si timi tuubi kono o continue kadi fay diskotugol ɗo ko faalaɗe hewtinde ko diskitoɓe hoore ayaji allah ɗen e sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓen seytane kañum kadi ko ɗum waɗi allah subhanahu wa ta'ala inni fakhruj ara yaltuga fiyon ɗum sabu o heɓi occasion ji buy fi tuubugol o sali enen kadi en heɓi occasion ji buy fi tuubugol enen ɗo jooɗi ɓen ɗo fof ko suumayeji jelu horuɗen suumayeji dolle moƴƴa noon kono woɓɓe suumaye aray ɓe maha suudu ɗum ha du daro suumaye maya ɓe lanca du fop ɓe abbo kañum kadi suumaye aroyowo seytane ɓayi o gaynama yeetede o yalti e yurmede allah nden few ndaren ɗo ko honno o yaltidiri gayngu hakkude meɗen sabu himo andi ko fi men ittimo toon kono woyni la aqudanna lahu ndare nde seytane hoore ko o yeddi allah kon ɓay o hewti wondugol konno sabu laamu on ɗon ko laamu kasam o yini wallahi mi jooɗantoɓe wallahi mi jooɗantoɓe min kadi joni noon ko honɗum woni jooɗanagol seytane e meɗen no fuɗɗori si suuma e maayi suuma e fewɗo ni no fewɗo ni wala doole ñande julde ko ñande julde hiyata so tawi woni seytane no mari doole ka wala doole seytane inni wallahi mi jooɗantoɓe kono si tawi woni o jooɗi woɓɓe rewataka o wonno sabu ɗo jooɗagol ngol ko no wa fanda seytane innali no woodi woɓɓe ɓe yataka barji no woodi woɓɓe ɓe yataka discothèque ji no woodi woɓɓe ɓe yataka enne wondema aka boni ɗuma waɗete seytane inni yahayɓe ka boni ɓen ɓen ɗo mi jooɗoto mi habboɓe ɗon jon noon ɓe yataka boni ɓen goyi seytane kañum kadi no jabade fi ɓen ɗon o inni summa la atiyannahum ɓen ɗon mi jottako mi habboɓe komin déplace oto yahana ɓe jaka enen en andi ɗo ɗen teɓɓodiri ɗo e gaño jooɗiɗo habbima sade si tawi engrais wali ka o kam woni ɗon ko kanko digiri yahante ɗon noon si tawi woni a wallini armement on gaño ɗon si ari tuma wayete on ɗum no woni armement on ɗo ko weldugol e allahu subhanahu wa taala ñiiɓingol ko ko ekkiti ka lewru sumaye ɗo seytane ni la on tuma seytane hattali ɗon kadi summa la atiyannahum o inni ɗo honɗum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aktharahum shakirin mi ardanayi ɓe nano ñaamo inne wondema yeeso ɓaawo ceernoɓe goyni ko yeeso e ɓaawo ceernoɓe goyni la ka moƴƴereji e ka bolereji ñaamo ngon ko moƴƴereji ɗin bolereji ɗin e enne nano ngon ko ko bonereji ɗi bimana seytane inni wo hay wonɗo e arde juula sabu onɗon koko ɗuma moƴƴi mi aranaymo ɗon bimana goɗɗo sino duumi ka juulirde seytane ara inna on ɗum
sa fottiɗa e goɗɗo marata ka julirde inna ay o ko kefeero ni par ce que ɓe alamo yiide ka julirde abon ni kañum kadi on non golle maɗen sabu allah subahanahu wa taala lamminalima fi ñawugol yimɓe ɓen allah ko jonnuma ko dawa ko ya noddu yimɓe ɓen amma ñawugol ɓe ɗum noon hay goto allah subahanahu wa taala lamminaɗo fi ñawugol goɗɗo seytane e hoore ko o wondani e kon fof o bonnay dewe men ɗen o bonnay ko ekkitiɗen kon ka sumaye kono o innali mi ardanayi on dow o innali mi ardanayi on ley ko inni o yeeso ɓaawo ñaamo nano dow o haalali fi muɗum ley o haalali fi muɗum fi hon ɗum sabu seytani kadi no andi doole makko ɗen haray ko mahdud doole makko ɗen no hatti haɗi o inna mi ardanayi on dow sabu mo andi yurmede nden ko dow gandi woni allah subhanahu wa taala ko dowi kori ɗon on o ala doole muɗum ko haɗi o inna kadi mi ardanayi on ley sabu allah subhanahu wa taala gonno indi bani adama ka sujjuɗa ɗon ko ɗon ɓurɗamo ɓattade ɗon kadi seytane jogaki doole few ko ɗum waɗi o wondiri ɗiɗa fof kono o wondirali dow e ley sabu ɗon o ala doole yeeso ɗon on aya go inni on illa ibadaka minhumul mukhlasin hara jiyaɓe ma ƴawnoɓe ka bato ramadan ka dewe ɗe ɓe waɗaynoɗen ka sumaye maya ɓe ñiiɓa e muɗum seytane ni ɓen ɗon noon mi wawanaɓe few yo allah waɗu hen ɓe seytane wawata ɓe bonnugol golleji mum sabu ala ko ɓuuri sattude ya mahu suudu ha yawmal qiyama hewtoya toon tawa ko mahunoɗa kon fof no lanji fop tawata hande kadi noon dewe ɗe wannoɗa fop an e yedduɗo allah tawata hara ko nokku gotu logeyte ɗon ɗum noon haray ko ɗum nafitorɗa hay fus joni noon haray ɗen yetade ɗo piiji toɓɓe seeɗaje fii ko hon ɗum waɗata ñiiɓine e o sumaye mo howruɗa ɗo honno waɗirta ko ɗum wiyeten carbura ɓernde nde bimana haray waɗa yo ruhu ma on hiɗu toa yo ruhu ma on hiɗu dewal sabu no hirte ni ɓandu ma ɗum sa tawi woni wondeɗa ɗon ɗe wondeɗa ñaama ruhu ma on kañum kadi yahtaju on ɗum ilal ghiza yahtaju e ñamete no hattojini ñamete ruhu ma on non kon ɗum ko taatullahi subhanahu wa taala si ɗum woopi allah ɓuttata allah wurata gurdam fotuɗan hande kadi golle moƴƴe wurnata ɓernde ko ɗum karbirata ɓernde allah ko ɗum ha dali man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa muminun falanuhyiyannahu hayatan tayiba gurdam laaɓuɗam ɓurtu ɓernde ala bi dicrillah tatmainnu lqulub sa faala wurude gurdam ɗum ɗo noon gurdam moƴƴam woɓɓe no sikka ko heɓugol goɗɗe ma heɓugol kaydi ma heɓugol innen passeport ji ma ɗum innen darnugol duplex ji kamen kaari no soodi ka tan ko autoroute kaari no soodi ɗum ɗo kaari soodi madina woɓɓe no sikkude a ko ɗum woni inneten ko woni barki ma ko woni gurdam fotuɗan la gurdam fotuɗan ko ɗum huwa al ubudiya weldugol allah subhanahu wa taala allah ɓay fuɗɗike mantude nulaaɗo mantirali ɓe fi leñol maɓɓe ngol mantirali ɓe fi goɗɗum ko ɗum allah daali subhana alladi asra bi abdihi ko ubudiya ala ceernoɓe inni wo wondema ala ko weli ɓuri wonde maccuɗo allah ala ko weli ɓuri wongol maccuɗo allah subhanahu wa taala kono ceernoɓe sufiyankoɓe no mari yewtere dallinorende sabu fayida no e muɗum ɓeyni man zaqa araf woosi goɗɗo mettike womo anday bi mana sa mettaki ko yewtudugol e allah ko yewtide e allah wondugol e allah weltugol e allah sa mettaki ɗum sa nani goɗɗo no wowla ɗum anga sikkay on tigui ko feetuɗo ma anga sikkay on tigui ko haala merewa woni e haalde la man zaqa araf mo mettiki anday inne si hunduko goɗɗo no metti hay go jonnuɗamo ko weli so ñaami o tawa on no metti kono est ce que haray ko hunde nden metti la hunduko makko ko metti wona hunde nden ko ɗum waɗi weltuɓe allah ɓen fof ko hay sa waɗiɓe hondude ɓe tertotako few sa yi to goɗɗo no rewa allah lewru après si lanni yedda allah ɗum andu oɗo ha ɗo ni mo mettaki ko nulaɗo maki ko halawatal iman ko imanu ɗuma weli ko
haray no fuɗɗori ko ñiiɓinta en e ko jokkuden ɗo al iqbalu ala al qur'an, al iqbalu ala al qur'an, fewtugol e nde al qur'an are en faandaki ɗo noon fewtugol e mayre bi mana ɗettugol nde jangatol la, janngugol nde bitadabburi, jangirande kañum kadi hara anniye ma gonɗum, anniye ma huwa al munajat illahi subhanahu wa ta'ala, yewtudugol e Allah. Alqur'an o sa wad no ekkitorɗa ɗo ni janngol alqur'an on ka sumaye wallah enen ɗo fof ala mo jogaki ɗo probléme, sabu Allah subhanahu wa ta'ala no yeeti en gi aduna gi wonde e wuuro e muɗum, gi jama on faala hoɗude e mum, gi jama on faalaka tertagol. Allah inni min komi tagiri gi ko fi jarribagol pat himɓe ɓen, hay goto heddotako ga kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram aynama takunu yudrikumul maut kullu nafsin dha'iqatul maut. Enen ɗo fof kala waɗuɗo ka hoore muɗum kañum ko ɗo mahata saare mum nden haray on tigi fargi few, sabu ɗo Allah ko daali khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ɗo ko darul ibtila'i wal ikhtibar, ɗo ko saare jarribede ko waɗi cernoɓe ƴoƴuɓe ɓen fuu ɓe ndaari gi aduna wi, ɓe ndaari ɓe tawi gi aduna wi wona heddotogi. inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا إليها فلما وجدوا أنها ليس لحي وطنا اتخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. Cerno jogo inni kila are no wi'a ko Imam Shafi'i himidi gemdi do be inni jiyabe Allah gono ka der sare ga ƴoƴuɓe moƴƴa non, finuɓe moƴƴa non. Ndaren ɗo non Imam Shafi'i inni kañum pinangal ko ɗum ko gollangol aduna yiri ko haton jini kon tun gollan na lahara, sabu ko ton tigi hotata. Imam Shafi'i kañum inni ko on ɗo fini hande ɗo aro ka julirde maɗum inne jokkowo dina ɗuma jaman ko ninata ɗaari leyɗe porto ɗaɓɓiti koɗa haadi yaha Saudi ko ɗum nanirta jama o rewowo Allah ga aynayi jewɗo aynayi ko Allah ɓe ɗiɗo woodi, jewiɗo Saudi ɗo woodi, jeyiɗo Europe no woodi la. Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun tagi ɗi piiji ɗo, kanko tun jeyiɗo Europe on ko jeyi Saudi ko jeyi lagi, ko ɗum waɗi innugol mi rewa e Allah e nde saare ɗo mi rewata Allah e nde saare ɗo la. ɗum ɗon ko ɗum ɗon ko khutuwati shaytan. Fewtugol e nde alqur'anare jangande dakso rewa jokka ko nde wi'i kon ɗum ɗon no walle tabitugol e koko ekkitiɗa ɗo ka sumaye. Allah daali wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida. Hey farɓe ɓen konnumo ɓe nani haɗi alqur'an o jippode wotere. Ndaren ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yeeti e ma hiya alhikma wa ma hiya alilla, haray ko fi honɗum Allah subhanahu wa ta'ala jippiniri alqur'an arde doy hasabul hawadis, no piiji ɗi waɗirta noon ayaje ɗen jipporino ha heɓuɗen sababu nuzul. Allah inni komi jippiniri nde doy li yuthabbita bihi fu'adak, ko fiyo ɓerde ma nden ɗum deeƴi ko fiya tabitu awa an kadi sa tiidike alqur'ana tum ɓerde ma nden tabitay deeƴa. ɗum ɗo noon mettana e famugol enen ɗo fof sen heɓi ɗo golle leyɗe porto ɗo ko fandi wo ɓe yoɓete 1000 euros so tawi woniɗa wadde 8 heures. kaɓe Fouta Diallo a yahayoy toon tawa goɗɗo ko 10 euros heɓata par mois, 10 euros. ɗum noon woɓɓe hay ɗum yaha tawa hemo jombinayo, mo jeydi, mo ñaamude, mo hirtade, hay fos waɗa an harana jogii gaaje ɗum 1000 euros ñande o ñande an o mi wanoto mi ɗantako a ko temi yarata mi ɗano ko ɗum ɗo mi waɗata mbuuɗi lanni facture ji no jippo facture ji no saaƴa yore on tigi ko ɗum tindini ko tindini namoɓugol ngol woni barki. Allah subhanahu wa ta'ala ko woni barki ko weltugol e Allah subhanahu wa ta'ala, weldugol e Allah subhanahu wa ta'ala sa nani barkuɗuɗo, sabu hande enen en waɗino ko wi'ete qalbul mawazin, bi mana peesirɗe ɗen fof waylitanoma ɓawo ɗo hari ko rewowo Allah innete no fini hande kombo innete no komi ɗi ko rewo Allah
ɓawo ɗo ɗuma hari ko innowo mi gollata ka kose woni maka bere yete maka ɗo ɓena kaari ko jawdi halal jogii hande ko on ɗum kono moɓirɗa o moɓu kala moɓuɗo haray ko on ɗon jogii barki so yiye ka men hande e nokkeli go si wonaɓe Allah yurmaɓe saabu da iman haray jiyaɓe Allah ɓen henno toon so yiye ka men sa nani ɓe inna a kaari barki ni aray ɓe gure kaari heeɓi sukaɓe buy e maɓɓe ɗon ɓenno fof no mari barki sa ndaroyi a yurlitike a tawi ko seeɗaɓe inna ɗon no jangi diina ko himma hara ko mawɓayɓe no moɓiri o ma ɗum ko nande muɗum ala noon ko ɓuuri yurmude kadi ɓuuri Allah subhanahu wa ta'ala inni imamu kañumma e salli Allah ini ko ɓen mi ɓuuri hiɗude wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah ala ɓurɗo ala yewtere yewtade ala yewtuɗo yewtere ɓuuri mo Allah yiɗi ɓuuri ko wiyete nodduɗo hayyala salat hayyala falat hande ko ɓen ɗon on noddete yo janggu yasima yo jippinan qur'ana fi jokkuɗo ko boni no nangano kelkari ɓe Allah yiɗi ɓen joni hande ko ɓen woni ka ley koyɗe ɓe Allah añi ɓen enen waɗino qalbul mawasin piiji ɗi waylitanoma ko ɗum waɗi batowal ngal waɗɗiɗen ɗo ngal lancinoke neeɓi noon ɗo ko wakkiliɗo o bambo e peccal fii no daɗiroya kono ngal lancinoke few haray no jeeya kañum kadi e ko wi'eten kon no tabintina goɗɗo e ñiiɓugol naɓa mo wota o yoolo gollugol golle moƴƴe gollugol golle moƴƴe noon na golle ɗe innuɗen ɗen enen no moƴƴi sabu hande kadi naate fayi innen qalbul mawasi bimana piiji buy waylita noon piiji buyɗen waɗa ɗo hande sa yurnike ka defteta sariya wiiɗa kono goɗɗo susta woli sa indi anga wala ɗum sa woli ɗum haray sa woli ɗum jama o fof añete haala kam mare ɗon fihon ɗum qalbul mawasin piiji ɗi waylitanoma batowal ngal changeanoma fop no yoolade Allah ko on ɗum ara daali yuthabbitu llahu alladina amanu بالقول الثابت في حياة الدنيا سي الله سبحانه وتعالى تبنتني ما دو كون كنت سانني دو قول الثابت علماء التفسير بيني وندمك عذاب القبر كونكو إنتين الآية أوسع من عذاب القبر آية إنه يجبر إنه قلتم عذاب القبر كو غونغا نفانا درتون كونو نفانا كنيم كدي كلا ودودو كو مو إني بقول إكون كو مو إنو سداويلتي الله تبنتني إكون كو مو إنو haray hino jeeya kañum kadi e ko ñiiɓintaen ɗo kadi tadabburi qisasul anbiya janngugol qissaji annaba ɓen anda fenande e goonga ka aduna o wallina noon fenande e goonga no nangodiri ɗeɗo batoje ɗiɗi eno nangodiri ngala ko tufingal ngala ko feccingal ndiyan no natude e maggal ngala hay fo suwaɗangal annaba ɓen daiman koye ɗen laaɗe ɓe woni yimɓe moƴƴuɓe daiman koye ɗen laaɗe ɓe woni amma cheytan wa ahzabu amma cheytan e himɓe mum ɓen ɗon no waɗɗi en galabatowa haray noon cheytane ko aade jamfotoɗo aaden hodowo ɓanginɗo sabu ko kanko tun alqur'ana o subhanahu wa taala laabi jelu Allah inni en fattahizuhu aduwa innahu lakum aduwun mubin haray ko gaño mon ɓaleejo kirum kono enen ɗo fof simi jokkodiri e gaño am ɓaleejo kirum jama o innay mi ala haqqille e orele jama on no jokkodiri cheytan on noon ko gaño ɓaleejo kirum kono jama on konta ɗum ɗon ko angal hakkille sabu sa jangi kadi ayeje qisasul anbiya qissatu annabi Musa e Isa Hud Yunus hiɗen jonna seeɗa fi ka raɓɓindigol tan o annabi Ibrahim nde o innuno himɓe makko ɓen koni acce waɗon ko moƴƴi acce rewugol sanam acce ɗum ɗo e ɗum ɗo Allah hiɗa are bakkoɗo ɗon e amen ka laana hisowa konnu ɓenni mo ɓenni ko feetuɗo ɗe mari annabaɓe go konnu ɓenni ɓe inni ɓe ko juunu araziluna badiya ra'i annabaɓe go konnina ko badiya ra'i bimana ko juunu si joɗama no yewtede kañum ko haalata fen tun haalata annabaɓe kono ɓay Allah hewti daɗingol batoje ɗe ko ngal daɗi ko ka innaɓe finaɓen ko ɗum waɗi alqur'ana o no jogii
ko wi'eten diqqa alquran o sino yewtude yewtere siɗa nana arabu si yewti yewtere wallahi sa yurnitike aya goto a jooɗoto ɗon lebbi fi famugol on ɗon aya sa dari alquran on fof kala ka inna aktharuhum a taway koko boni ɓe jokki walakinna aktharahum la yaqilun walakinna aktharahum la ya'lamun kala ka inna akthariya andu ko ɗon ko ngal batuwal ɗon woni e yolade kala ka inna qalil andu ko ɗum ko ngal ɗon woni daɗayɓe ɓe yo Allah bakin e ngal ɗo batuwa Allah dali wa qalilun min ibadihi shakur kala ka inna seeɗaɓe ɓe wama amana minhum illa qalil daiman kal qur'ana inni ɗon qalil wakkilo tawɗa e ɓen fanduɓe ɗon hande noon enen si ɗumandi kon majorité ndare majorité alquran non ko gonga no gollitira affaire ko wiyete majorité fi ahkami ko ineten al ijtihadiyya kono ka nususil qur'aniyya ka majorité on hikkori ton fo ka batil on hikkori ton batil on ka haqqu on hikkori ton fo alquran tuma inni fanduɓe ɓe wo ar tawayi ko ɗon gonga on hikkori haray kañum kadi no jeeya e ko tabintinta kañum kadi e ngol laawol ngol ñiiɓuɗa ɗo addu'a fewtugol Allah subhanahu wa ta'ala toro sabu piiji ɗi no waylito e nder quelques minutes ko jalo juulayno ka men arti ɗo woppino ko jalo janngayno alqur'ana arti ɗo tertikeno hande kadi heno jaawa no hina fini sa fini ha tawi ko jahannama woni destination ma ko jahannama woni ruttorde maɗa aɗa ngal pinal ma ɗon nafaali fas sa fini ha tawi ko ange cheytan e harun e qarun e numruz ko onon fof piyodirete abou jahal e mughira onon fof piyodirete looso e nokku gotu malaika ara luubo ɗon on tigi ha abadallah baadi haray ngal pinal ma ɗon ngal nafaali ko ɗum waɗi innanɗe wondema hiɗen baki e bato waɗi yooligal few sabu fiyonnu pinal ngal waylitanoma moƴƴuɓe innanoma ko ɓe woni bonɓe pinal haqiqawal ngal innama kala jokkuɗo ɗum ɗon aga fina laawol Allah ngol joni komo jokki ko ɗum waɗi nulaɗo maki dina kan ari ko ka garib ka hoota e kañum kadi ko ka garib bimana islamu ari hari himɓe ɓe ganda ka hoota e kadi ara himɓe ɓe ganda no jeeya kañum kadi e inni du'a gongol Allah daali Allah laabi buyedi ken ka nder alqur'ana yenu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana anno ko honno heɓirta hidaya suumaye maya tu hay ka on hidaya rabbana la tuzigh an Allah wata oñi few wata ittu men few e ngol laawol ngol annabaɓe jokki ɓaawo a fewnude men hari mi fiimay suumay ari akkitinilan hari mi yaray suumay ari akkitinilan hari mi waɗay ko boni suumay ari akkitinilan hari mi daaray ko mi daari o suumay ari akkitinilan piiji ɗi fof joni noon si tawi woni a hiltitike e ngol laawol ɗon yimɓe ɓaawo ɗo ɓen kamɓe koɓe torotono rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana si en daari kadi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam akramul khalq innen mo Allah ɓuri hiɗude on fof e nder tagore nde ko honɗum ɓe makayno Allah ne inni honɗum hafraniɓe ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar kala ko nulaɗo waɗi ɓaccananomo nulaɗo harino makayno ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik kon fi honɗum nulaɗo ko tabitaynoɓe ka dina ko ɓe ekkintin en enen o ɗo du'awu yen faamu wondema goɗɗo no duwa torade Allah ñande wo ñande e minute be minute e seconde be seconde sabu piiji ɗi no wawi waylitade e nder quelques secondes sifara ɗumanir enen ɗo fof si wanaɓe Allah yurma kada ɓayno visa juuluno kala kaɓe nani ceernojo no nokkel kaari on si torani keɓa tum visa o yaltay on tigi bakka to Konakiri fof jinda sadakaji fuuta sadakaji Konakiri sadakaji ka cuuɗi jemma ko naafugol miɗo nadde visa miɗo ɗumanni mi adasi mi natoy ka mi natoyta Allah subhanahu wa ta'ala newni ha cippuɗa ga koyne tertiɗa juulugol tertiɗa peeji fof Allah subhanahu wa ta'ala waɗo woɗin peeji ɗon on Allah subhanahu wa ta'ala no janti inde maɓɓe ka nder alqur'ana sammahum mushrikin Allah subhanahu wa ta'ala indi ɓenɗon ko ɓe mushrikin ida rakibu fil fulk Allah ini sibe waɗike laana kan avion on so tawi woni darde da'u llaha mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila albarri ida hum yushrikun
ɓay ɓe hewti ka ɓe faalaɗo ɓay ɓe hewti ka destination ɓay ɓe hewti ɗuma no non woniri kadi enen kadi maporɓe kaydi maporɓe ɗum woɓɓe no woodi ɓe toroto ɓe ara ɓe juula ɓe janga alqur'ana fi kaydi ñande kaydi nde nde yaltoy o Allah jarri boroɓe golle ka beere woni golle ka sariya on inni faalaka on tigi fuɗɗoynude ko darura hare lan itti hare lan waɗi ni eni on tigi ɗaɓɓana hoori mum fatwa on tigi ɗaɓɓana hoori mum fatwa Allah subhanahu wa ta'ala no jarri bo e moƴƴa noon a torotomo ha o en nagasi mi jonnete ñaawa hoorema o jonne ko ɗum woni waylitona haray hino jeeya kañum kadi on ɗum ko tabintinte ka laawol athiqatu bitariq bimana hoolagol ko e hoore goonge wonɗa woɓɓe kañum kadi on si o yewti ko no mbeynata on yewta seeɗa tum ɓeyna ɓeeɗo kadi ɓe arden ka mum ɗo ɓeeɗo kadi koye ɗuma diina woni e andaki si tawi woni ko enen jokki gonga wa kan kako kamɓe ɗum no ko ɗum noon ɗum no ko taraddud Allah ko ɗum a daali man yartadid minkum an dini fa sawfa yati llahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin ala almuminina aizzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im haray on jogagol ɗon on sikke ɗon est ce que komin jogii gonga kako ɓeeɗo est ce que no gasan ɗo ɓeeɗo ɗo ɗum ɗon fof ɗum ɗon fof kañum kadi no dilline e ittugol ma e koko ekkitiɗa ɗo ga suuma e sabu Allah subhanahu wa ta'ala kono inni thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina Allah inni min suɓi buyno woodi Allah suɓi keɓe ka suuma e ɗo hari ɓe waɗay piiji ɗin fof Allah suɓi ɓe arti ka julirde ga sa ñiiɓi e muɗum andu an kadi ɗa natori e oɗo aya ko gonga aya on ko e nder ahlul kitabe aje jippi kono ulama i tafsir iɓe mari qaida muttarida illuɗo hon ɗum wondema al ibratu bi umumi lafdi la bi khususi sabab haray enen ɗo fof Allah subhanahu wa ta'ala yurmama en nde tawde en hoori Allah tawni en ko mayɓe jelo yeli fi heɓugol ɗe ñalaɗe ɗe wonɗen e horude ɗo sa yeehi hande si tawi no woni ka gabruji no wowleteno sa yeehi no toon wallahi a nanay no buyno toro toon Allah ɓe faala artude ga ɓe hawrodira e lewru suumaye ɓe hoora ɓe waɗa piiji ni fof ɓe waɗi mbaraji sabu koɓe heewoy toon kon so tawi woni ko moƴƴuɗo o toro yo Allah ɓeydamo so tawi woni ko inna moƴƴuɗo laalli arji'u innen wondema ko Allah daali ɗon laalli amalu salihan fima tarakt haray no jeeya kañum kadi eko tabintinta goɗɗo e ko ekkitiɗen ka suumaye ɗo jokkodirgol e yimɓe moƴƴuɓen nan ko on num koɓe sariya on inni no moƴƴi dey wonaɓe ennuɗen ɓen no moƴƴi saabu hande ko on num min mbiɗa wawi ennude ɗo lam mari gorejo an fewno ɗo ni min e on ɗon ɓuuri weldude yaha yurnitoyaɗa toon tawa ko aqdu riba no hakkude maɓɓe e piiji noon so ñansano hakkudeji maɓɓe ɗi sariya o jaɓa few kala ka sariya o wowli fi moƴƴere koyen nattu koko sariya wi no moƴƴi wona ko enen wi ɗon wi'uɗen no moƴƴi de haray jokkodirgol e ɓe moƴƴuɓɓen ɗum ɗon kañum kadi no walla ñiiɓungol on tigi e ngol laawol ɗo si ɗon kañum kadi e ɗuma feƴƴi angal jogagol inne wondema heɓugol ko wiyete qanaa yondinare sabu goɗɗon so yondinaki wallahi on tigi ukkoto tun e piiji goɗɗo si woni yondinaki haray noon anna baɓɓen fof hay e goto maɓɓe accali ɗo jawdi seydina aboubacre kaɓe silmuno janguɓe ɓen inne wondema kutubu siyar ɓe inni hari hiɓe mari 4000 dirham hiɓe mari dirhamuji guluji nayi ɗum ko jawli molanandi fewdo on leere ɗo seyda aicha fillitani en wo fewde ɓe feƴƴini hari hay mbuɗuɓe eddoraki fop anfaqu fi sabilillah fop ɓe naade fi ala dina en ala e sifade ɗo fi sahaba ɓen kono ɗumannori seydina ousmane soodi weedu soodi koloyru ha hawtiti kañum kadi fop inne wondema fokkita jihade tawi mbuuɗi ala o ɗetti jawdi makko ndi fop o jonni yo armuji soode gazwatu tabuk enen cuuɗi labaɗe ɗe julirde ɗe jogiɗen ɗo hara num hara enen fulɓe wonɓe ɗo ɓen fop
stay do mo kala ittuno ko yonata e laabar reedu hanno ni budget fo enen gayni no soodo julirde kono mi sikki min on minanal taw julirde goo en hettinde few minanal taw ɗum ɗon non kon ene ɗo non fof alama sina sakkitiɓe arde ɓen hiɗen darni château ji kamen hiɗen darni château ji no woodi woɓɓe ga sa yehi ka village maɓɓe kamen andare tawa est ce que ko kaari jeyɗi hakke ko tawata himo darni mo waɗi kaaru mo ɗumani fof wuri si tawi woni anga darni joni ko ɗum ɓe landoto ko wondema palla ƴawa ka ƴawata hakke ko tawata yimɓe ɓen no hittini fi muɗum kono juulirɗe Allah ɗen a yahay ka fulawa men tawa ko pootiji waɗete ndiyam fi salligagol gate ɗen ala kamiluje ala village goo no woodi haɗa ala fiw no wawi wono hara min ko ɗon mi jeeya kono ha jon ala hara tan darni kona kiri ha piiji ɗin fof aljannan ko ɗum woni aljannan ara ha ka takko koyɗe ma saloɗa natugo few hino jeeya kañum kadi athabatu fil fitan tabitugol si fitnaji ni hande noon enen ala e wolde ɗo fi fitna saabu fitna no ka cuuɗi ha heewi ɓawo ɗo hari ko sa yalti ka yaasi hiya fitnaji ni kono joni ko ɗum fitnaji ni kan nde suudu woɗi internet on himo ɗon téléphone on himo ɗon télévision on himo ɗon ka weeti bimbi ko fitan sina ndarowo théâtre wo ko ndarowo série sina ndarowo série wo ko ndarowo politique jooɗo wola fi politique few hara hay fatiya mum on sella hara hay fatiya mum on sella sa innimo hinani jangirte o ina a joni noon ɓaynami arabujo kono français on o etti ha on o wawi tawata hara lanɗo si wowli discours o faamay ko lanɗo on wowli kon fof o faama kadi ko lanɗo on fanki kon hakke ko tawata himo huɓidi galle haala ɗon kadi mo muynaka kono ɓay tum woni ɗon ko fi dina ɗon on ko wodditete ɗum fey muɗum haray kañum kadi hiɗen aka landitagol hiɗen mari ko nete athabati ala al manhaj ñiiɓugol e ngol laawol ngol jogiɗen ɗo Allah ndaren ka nder alqur'ana makko fof kala kaw inni rijalun worɓe a taway ko piiji ɗiɗi ko imma bonuɗo ha hatti e bonugol Allah inna mon num rijal ma ɗum moƴƴa ha hewta e degré Allah inne kadi on num rijal Allah innali bonɗo seeɗa rijal kal qur'an o innali kadi on num moƴƴuɗo seeɗa rijal Allah subhanahu wa ta'ala himɓe annabi lutu ɓen ko ɗum o inni ɓe ko rijal accayɓe sonna ɓen yaha waɗɗodira e on num e worɓe ɓen Allah inni ɓen ko rijal sabu haqqille maɓɓe ɗen jawgol jooɗo han tawa kañum itti hunti wo haaju mum e hoore gorko Allah inni on ɗon ko rijal moƴƴuɓe ɓen kañum kadi ha hatti Allah inni rijalun sadaqu ma ahadullahi alayh rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhicrillah ɓen ɗon ko rijal ko ɓe jogii mawaqif bi mana moƴƴereji ɗin ɓe waɗu moƴƴereji ha ɓe wiiri kono bomɓe ɓen kañum kadi ko ɗum Allah inni ɓe bomɓe ha hatti e bonugol ngol Allah inni ɓen noon kañum kadi atatuna rijala min duni nisa shahwatan min duni nisa bal antum qawmun tajhalun haray ko inneten hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala ye nator e o aya momi sakkitoto jangude ɗo Allah daali minal mu'minin jantoɗe minal mu'minin min on ɗo himo wawi wonde bayaniya mo wawi wonde tabiidiya kono woni bayaniya bimana julɓe ɓen fof ma hino wawi a wonde yoga e julɓe ɓen ko ɗum ɗon ceerno ɓen ɓuuri yarude ɗo min on ko baadiya yani minal mu'minina yani min badi l mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llahi alayhi sadaqu ma ahadu llah alayhi hiɓe gongil ko ɓe ɗettide Allah aadi gon ɓe ñiiɓi e muɗum joni noon kala gomɗinɗo kala ñiiɓuɗo ka lewru suumaye ɗo suumaye maayi tentuɗa andu anatora yo aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llaha alayhi Allah noon daali on ɗum Allah no yiyatade noon bi tafsil Allah daali fa minhum man qada nahbahu no woodi
mayɓe e muɗum ñiiɓi ha mayirimo wa minhum man yantazir ida mari on ɗum wa minhum man yantazir est ce que en illay ɗo man yantazir ko sabaɓe tufadano la enen kadi no woodi e meɗen woɓɓe ɓe wattitali fes o yiɓe habbi mayde nden kono ɓe wattitata fes yo allah waɗu en e ɓen ɓe wattitata fes ko allah daali wa ma baddalu tabdila ɓe wattitali few suuma e ɓe maayi ɓe wattitali few juldandu ɓay ari ɓe wattitali few ko ɓe ekkiti kon suumaye hiɓe waywa bulldozer wal ko yeeso ɓeydo to woni kono si suumaye maayi anga déposi arma on haray ko ɗum woni ɗum noon ko dalilun ceerno ɓen inni ko dalilun ala tamsil basira sabu gite no yiya ɓernde kadi no mari gite tuma alqur'an o yeytoto en basir allah subhanahu wa ta'ala haray daiman wonde mo yeeto en albasar tawata ko gite o faandi wonde noon albasar ko faande to ko gite ɓernde basira ɗen ɗon si tawi woni ɗe wumi ɗeɗo hiyata hande kadi si ɗen ɗon wumi ko ɗum noon allah subhanahu wa ta'ala dal summun bukma umyun fahum la yarji'un ida tori allah subhanahu wa ta'ala yo allah tabintin en e ko ekkitiɗen ko ɗo ka suumaye ɗo ida tori allah subhanahu wa ta'ala yo allah okkor en lamɓe moƴƴuɓe eɗen leyɗe meɗen gollana en tawata ko yurmeteɓe en ida tori allah subhanahu wa ta'ala yo allah moɓidiro en ni ka jannatul alfirdaus aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim